Dualarыбызды кабыл кылсын. Өмүрлөрүбүзгө ден соолук, рызкыларыбызга береке берсин. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын нурлуу шаарында отурабыз. Пайгамбарыбыздын мечитинин жанында отурабыз. Пайгамбарыбыздын Рауза бейиш бакчасынын жаткан жеринде отурабыз. Бул дагы болсо Алла Тааланын чоң сиздерге, биздерге болгон жакшылыгы. Жараткан Алла Таала адамдарды бактылуу кылуу үчүн дин берген. Дүйнөнү сыноо үчүн берет. Дин мына ушу бизди бактылуу кылат. Ким дин менен жашаса, Алла Таалам аз жашаса да бактылуу кылат, көп жашаса да бактылуу кылат. Дүйнөдө да бактылуу кылат, ахиретте да бактылуу кылат. Эркек болсо дагы, аял болсо дагы айырмасы жок. Балалуу болдубу, балалуу болбой калдыбы, байлыкка жеттиби, жетпей калдыбы, оору өттүбү дүйнөдөн, Алла өзүнүн кудурети менен дүйнөдө дагы, түбөлүктүү ахиретте дагы аны бактылуу кылат. Динсиздик, бактысыздык канчалык бай болуп кетпесин, канчалык көп жашап кетпесин, дүйнөдө Алла Таалам жазган рызкысын алат, андан ашыкча
Dinsiz söz Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinince bu göçede algan hidayatı ememes. Bu öte bağlı nerse talapı var Allah Taala verir. Oşun için biz talabımız menen, niyetimiz menen ugayla. Zatçı kul koyu ugayla. Bizge bunu elhamdülillah Allah'ın amanatı, Peygamberimizin amanatı, Peygamberimizin şaarındaki sözlerdi kul koyu ugayla. Jölök ölmez, başka nerseyle oylabı kul koyu. Uqqandın da adevi var. Müslüman adam niyet menen var. Uqqanıma amal kılam degen niyet menen var. Jölö malumat üçün uqpayt. Jölö vaqt ötkörüş üçün uqpayt. Müslüman adam amal kılуу niyetinde. Oşol amal bizge tübölüktü ahiretten, dozoktan kutkara turgan, tübölüktü beyiştin orun alıp bere turgan. Kabırdagı beyiştin bakçası kıla turgan, jana bu dünyada da Allah subhanahu wa ta'ala beyikli, жетişerlik, baktırılı yaşa vere turgan. Şunun için inşallah Kur'an'da Allah Teala aytkan Başşir ibad ellezine yestemi'unel kavle feyettabi'une ahsana ulaika ellezine hadahumullah ve ulaika hum ulul albab. Kuşkavar aytkan men pendelerime deydi. Allah Teala aytadi Peygamber olsa. Kuşkavar aytkan men pendelerime. Kanday pendelerim? Kunt koyup sözді uqqan. Amaldın niyeti menen uqqan adamlarga. Birinci uğu kel. Uğu arkalı jüröke girer. Emnen uqsak bu jüröke girer. Allah kulaktı. Günöөнү uğuş üçün bergen жоқ. Hakikatты uğuş üçün bergen. Hakikatты uqsa jüröke girer. Jürök hakikatты tan alsa bilse, oşodan keyin adamın denesinden жақсы amallar çıkar. Oşun için Allah Teala aytadi. Başşir ibad. Men pendelerimde kuşkavarlar. Ellezine yestemi'unel kavl feyettabi'une ahsana. Allah sözdü niyet menen uqşat. Kunt koyup uqşat. Jürögünün kulağı menen uqşat adam. Andan keyin amalga кезек келгенде en çıraylı kılıp amal kılışat. Emне kuşkavar? Eki nerse. Başşir ibad ellezine yestemi'unel kavl feyettabi'une ahsana ulaika ellezine hadahumullah ve ulaika hum ulul albab. Allah uşlarga hidayet verir, jana uşlar akıllı olur. Demek kunt koyup niyet menen uqqan, arkasından жақсы amal kılgan adamlardı Allah Taala maqtamadı. Uşlarga Allah Taala toora joldu көрсөтөт. Uşlarga Allah Taala toora jolго жолдойт. Bular adaşpayt. Bular dünyada baktılıktın, ahirette beyiştin yolunda yaşaşat. Mına ulul albab uşlar akıllılar. Çınığı özünün aklından fayda algan uşlar. Allah subhanahu wa ta'ala maqtadı. Şunun için sizlerden soranış, biz kunt koyup aile savaptı. Kunt koyup aile. Sözü ne oyunca ketvatları? Din menen yaşaganın baktırılığı. Alamda Allah yarattı, sınav için yarattı. Her birimizde Allah Teala 24 saat sınav. Sınav kaçan biter? Sınav acelde biter. Sınavın jıyıntığı kaçan çıkar? Deneden can çıkkanda çıkar. Sınavın jıyıntığı deneden can çıkkanda çıkar. Kim tübölüktü baktıluu, kim tübölüktü baktısız, oşanda çıkar. Ağaçı neye çıkayım bu nese dep ayta albaydı. Allah Teala berip dağı sınay, alıp dağı sınay. Oğrutup dağı sınay, deniz olup berip dağı sınay. Kursak toğuzup dağı, açığa dağı kılıp sınay. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala baylıklı dağı verir, alıp dağı koyur. Birlikli dağı verir, alıp dağı koyur. Perzentli dağı verir, alıp dağı koyur. Jakındarlı dağı verir, alıp dağı koyur. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın sınavısı. Şu sınavlardan ötünün yolu Muhammed Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada sınavdan kanti ötüş gerek, uşunun yolun özü üretken, özü görsetken, sahabalar terbiye alıp bardığında. Kaysı uçurda kanday oluş gerek. Bardık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu görsetip aldı. Şöyle için elhamdülillah, bunaki dinimizdeki en birinci derse niyet olup başladı. Bardık iş niyetke yarışır. Kıyamet günü niyetke yarışır Allah Teala seni. Niyetke yarışır Allah Teala mamile kılar. Çünkü biz bugün elhamdülillah sizlerle oturgan birinci sahabımız Hazreti Ömer radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu hadisi. Peygamberimiz aytadi: "İnnemen a'malu bin-niyyat ve innema likulli imrin ma nawa. Faman kanat hicratuhu ila Allah ve Rasulih, fa hicratuhu ila Allah ve Rasulih. Ve men
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ degan hadis. Bukhari jana Muslim'de. Peygamberimiz aytadi, bardıq amallar niyetke jaraşar. Bardıq amallar niyetke jaraşar. Her bir adam üçün emneni niyet kılsa oşol gana verilir. Andan aşıkça verilir. Sizin niyetiniz kança olsa oşunçağa gana Allah verir. Niyetinizge janaşa gana verir. Andan aşıkça verilmek, andan kim verilir? Niyetinizge jaraşar. Kimdir hicratı, köçüsü Allah'ın elçisinde olsa, elbette onun köçüsü Allah'ın elçisinde olur. Kim dünya üçün köçkan olsa, dünyaya jeter. Ayal üçün köçkan olsa, ağa uylanır. Kıskası aytkanda, kim emniye üçün hicrat kılsa, oşağa jeter. Bu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda Mekke'den köçü, ulu köçü amalı olur. Mekke'de dinge kısımdılık olmadı. Dinge uşunların dindi kabul alganlarga öte zorluk, zombuluk, koğuntukta, korda, azapta, kançaсын ötürüp, kançaсын жоқ kılıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırı özünün sahabalar iman getirgen erkeklerdi ayarlardı. Birinci Habaşa da koyat, Efiyopiya'ga, Kızıldeniz'de narko etti, oşol jaka hicrat kılganга buyurgan. Müslümanların bir tobu Efiyopiya'ga hicrat kılıştı. Hicrat degeni özünün mekenini taşlap, oşo başka жерге barıp, canını saklap kalır. Oşol yerde imanды saklaş üçün, birinci Efiyopya hicrat. İkinci Mekke'den Medina'ya hicrat buldu. Bu İslam'ı tarqatış üçün. Birincisi imanды saklaş üçün ele, ikincisi İslam'ı jayıltış üçün. Şu ikinci hicrat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruk verir. Mekke'deki İslam'ı kabul alanların bardığına, imanlı gelgenlerin bardığına Medina'ya göçkülü de buyruk verip durdu. Mümkünçülüğü barlar, akçası yol giresi barlar, barlı hicrat kıldı. Oşol vakta mümkünçülüğü akçası bar olup hicrat kılmasa, anın imanı çok dep eseptirilir. İmanın şartı olmalı. Oşo ulu köçünün adı hicrat. Hicrat degen sözde biz bilip alaylı. Bu İslam'daki bizdeki terminologiyadaki söz işte hicrat da koyuyoruz. Oşonca hicri sanayız biz. Adı 1446 hicri. Peygamberimiz Iyık Mekke'den Nurlu Medina'ya safar kılganına 1446 yıl oldu. Oşonda biri men hicrat kılam degenken bir erkek muhacir Ummu Qays da koyat. Al olsa ayağım özü Müslüman emas al. Birovga bilan uylanayın degenken men al olsa maşallah anan aytıptır. Eğer de sen bana uylanğın gelse, anda men üçün hicrat kılamdı. Oşonca atalıp algan anı muhacir Ummu Qays'tı. Ummu Qays'tı. Oşo uçurlarda Peygamber'den hadiste aytıptır. Kim emne üçün hicrat kılsa, oşonu tavapta atar. Kim dünya üçün olsa, dünya ayağına uylanamasa, uylanır. Kim Allah'ın elçisi üçün olsa, Allah'ın elçisi üçün. Bu hadistin jalpı mazmunu şunday. Bu жерде қазір айтып отырғанымыз, құрметті умрачылар, ең бірінші ниет. Niyetsiz hiç qanday amal kabul etmez. Dünyada dağı jemişi olmay, ahirette dağı soğuk olmay. Eğer de niyet olmay turgan olsa, qancha жақсы iş qılınız. Toğday altındı sadaka qılınız. Ömür boyu sajda jığılınız. Niyetiniz tuğra olmasa, buğa bir son. Eşteke жоқ buğa. Teskerisinçe gayra qaramalı. Oşun üçün en birinci bizge savap, her birimiz uşun derdi niyetlerimizi ondaydı. Niyetlerimizi düzdeydi. Niyetlerimizi canlaydı. Niyetlerimizi bekemdeydi. Niyetimizi keng kılaydı. Niyette jaraşar. Kıyamat günü tirilgende adam alası niyetine jaraşatırlar diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar, İnnemâ yub'asun nas ala niyatihim. Adamlar erteye kıyamat günü niyetine jaraşatırlar. Niyetine jaraşatırlar. Allah her birimizi çakırıp niyetin kandaydı? Oşoğa jaraşa bere öğretkenler. Oşoğa jaraşa bere. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi aytar, bu hadis sülüsül ilim.
ilimnin 3'ten biri. Gebirleri dinden 4'ten biri dese, gebirleri dindin 3'ten biri degan uşul hadiste. Din to'liq bo'lsa, o'shanın 3'ten biri uşul hadis deganda. Qaysi? Niyetli uradi. Usulul İslam, İslam'ın paydovalı ala salasati ahadis 3 hadiste turadi. Birincisi azırkı aytkan bardır amalda niyetke jaraşır. İkincisi men ahtasa fi amrina degan hadis var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kim men alıp kelgen dinge, biz alıp kelgen dinge bir жаңылык kirgizse al kaytarılan. Ani bid'at dep al kabul bolbayt degan hadis. Üçüncüsü al halal bayyinun vel haram bayyinun. Adam açık aykın. Aram açık aykın. Ve ma baynahuma mushtabiha. İkinin ortasında şeklengenler var. Allah Teala adaldı açık aykın kılıp koymadı. Adalga anda ile filosofiyanın delilinin gereği yok. Adal, çın söylüyorlar adal. Misal, adal açık aykın, aram açık aykın. Adaldı karmanayla, aramdan saklanayla. Muştabihat deyin şektü. Aram bu, adal bu diye şeklengenlerden bardığını taşlap koyuyor. Bu hadis. Buna şu 3 hadis dindin uş paydı var. Üçünün birisi innemen amalu bin niyet degan asırkı hadis. Amallardan bardı niyetleri yaşar. Abu Davud rahmetullahi aleyhi aytar, usulü sunan fi kulli fan arba'atu ahadis. Bardı sünnetlerinin paydalı 4 hadis. Azırkı ile amallar niyetleri yaşar degan. Adaldağı açık, aramdağı açık. Anan min husnul İslam tarkuhu ma la yani. Müslüman adamın çırayı faydasız sözlü, faydasız işlerini taşlauda eken. Müslüman adamın çırayı, erkeği olsun, ayalı olsun, faydasız sözlü, faydasız işini taşlayıp eken. Müslümanın yaşosu her bir kıymıl hareketi faydalı eken. Özünü, üybülösünü, qoğumğa bardığına faydalı. Üçün Peygamberimiz aytdı, "Hayrun nas ma yenfa'un nas." Adamlardan en yaxşısı adamlarga en faydalısı deydi. As'adun nas man as'adan nas deydi. Adamların en baktılısı kim dese, başkalarının baktılı olan oşul adamların en baktılısı deydi. Siz kimdi baktılı olsanız Allah sizde baktılı olar. Siz kimge faydanız jetse Allah size faydasını verir. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala hiç kaçan sizde bunu kaldırmayın. Onun için bizim dinimiz bu şuna terbiye verir. Biz faydalı olayız. Bizim dilimizden fayda etsin. Bizim kolumuzdan fayda etsin. İlimimizden, tecrübemizden fayda etsin. Bizim akşamımızdan fayda etsin. Bizim hizmetimizden fayda etsin. Büyüğe ziyan etsin. Peygamber zaten la zarar ve la dara. Fayda cettiriyor, ziyan cettiriyor. Fayda cettiriyor, ziyan cettiriyor. Yahya İbni Abi Kasir aytkan boş verir. İbni Muaz boş verir. Rahmetullahi aleyh. Aytkanda Müslümanla bolgan yürüyüşü 3 nersede deydi. Bardı, meyli al Müslüman ata-eneniz bolsun, ayal bala-çaqanız bolsun, je Kırgızstanlık bolsun, je Orta Aziyalık, je olsa bütkül dünyalık bolsun, ayrıması yok. Müslümanla bolgan 3 yürüyüşü var yaşasın. İllem tenfa, aytatta, eğer de sen payda bir almasan, fala tadur, ziyan yok. Şu Müslümanlar yürüyüş iken, men de Müslümanlar aksi iken. Men eğer de sizge payda bir almasam, bolmadı degende ziyan vermemiz. Uşu sizde mendeki bolgan yürüyüşümüz eken. Payda bir almasan ziyan vermedi var. Payda bir almasan ziyan vermedi. İkincisi, وَاِنْ لَمْ تُسِرْ فَلَا تَغُمُّهُ. Eğer de وَاِنْ لَمْ تُفْرِحُ فَلَا تَغُمُّهُ. Eğer de sen kursan kıl almasan, kuantır almasan, gömürün götürü almasan, gıcalat kılaydı. Bir Müslümandın sen eğer de gömürün götürü almasan, gıcalat kılaydı o yani. Bu Müslümandın yürüyüş iken her birimizde birbirimizge. Üçüncüsü, فَاِنْ لَمْ تَمْدَحُ فَلَا تَدُمُّهُ. Eğer de maktay almasan, caman davayla var. Eğer de Müslüman da maktay almasan, caman davayla var. Demek Müslüman da makto, senin de sendeki arı yürüyüş.
Демек үч нерсени айтылып атат бул жерде карап турабыз. Пайда жеткирейин. Пайда жеткире албайсызбы? Зыян жеткирбеңиз. Мусулманды курсант кылыңыз, көңүлүн көтөрүңүз. Көңүлүн көтөрө албайсызбы? Курсант кыла албайсызбы? Кыжалат кылбаңыз. Кыжалат кылбаңыз. Мусулманды мактаңыз. Жүзүндө эмес, артынан мактаңыз. Жүзүнөн мактаганды пайгамбарыбыз тыйып салды. Аны мойнун сындырганга бармаңар деген. Ким жүзүндө мактаса, оозуна топурак салыңар деген. Пайгамбарыбыз айткан: "Ва ияку ваттамады." Бири-бириңерди бети жүз алдыңарда мактагандан токтотуп кала дейт. Биз азыр кандай болуп калдык? Жүзүнө келсе мактайбыз, кетсе артынан шыбайбыз. Мына биздин ишибиз ушул. Жок. Биз наоборот мусулман адам. Биз жүзүндө эмес, артынан мактаганды үйрөнүшүбүз керек. Бир адам ошол жок азыр. Биз ошону мактаганды үйрөнөйүк. Мына ихлас. Биринин артынан бир мусулман жүзүндө эмес, артынан мактаса, миңдеген ибадаттан жогору сооп алат. Канчадан? Миңдеген ибадат, анткени жүрөк биригет. Мусулмандын башынын бириккени улуу ибадат. Мусулмандын башынын бириккени Алланын жардамына түшкөн. Мусулмандын башы бириккени баардык коомго үстөмдү болгон. Жеңиштин башаты биримдүүлүктүр. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистер айтылды. Демек мына алтын эреже биздин жашообуздун ураныбыз, жашообуздун максатыбыз. Пешенебиздеги жазылган күн сайын окуй турганыбыз. Кайсы экен? Эрте менен турганда айтайын. Мен бүгүн пайда жеткирем, зыян жеткирбейм. Мен бүгүн көңүлүм көтөрөм, эч кимди кыжалат кылбайм. Бүгүн мен мактаймын, эч кимди жамандабайм. Эгерде күн сайын биз ушул эреже менен жашай турган болсок, билесизби? Сиз каяка чейин өсөсүз. Кандай руханият көтөрүлөт, кандай руханият жаңырат, кандай руханият нурланат. Эмне деген инсан болосуз. Алла субханаху ва тааlanın алдында даражаны көрүңүз. Бирок бул күрөш, бул жөн келе бербейт. Шайтан бизди азгырат. Ал менен кармашканга туура келет. Жөндөн оңой эмес бул. Ошон үчүн ушул сөздү айткан экен. Ар бир мусулмандын жашоосунда 3 үлүшү бар. Мусулман. Ушул үчөөнү сиз атаңызга каалаңыз. Апаңызга, аялыңызга, үй бүлөңүзгө, бир туугандарыңызга, бала чакаңызга, кошунаңызга, чогуу жүргөндөргө, чогуу иштегендерге, сапарлаштарга, бардык инсандарга, бардык мусулмандарга ушуну кыла алабыз боло албайбыз. Мына кетип калганда. Аллага жага турган амал ушул. Пайгамбарыбыз ушуну үйрөтүп кетти. Ушуну көрсөтүп кетти бизге. Демек туугандарым, да унутпайын. Айтып атат. Мусулмандын үлүшү сизде 3 нерсе бар. Мен мусулманмын. Неде бир кара тууган келди. Ал деле мусулман. Мисалы, Малайзиядан бирөө келди. Ал деле мусулман. Өзбек, казак, тажик, уйгур, дүнган келди. Ал деле мусулман. Аларга бизге жакын мусулман. Мына жактан Африкадан ошонун да 3 үлүшү бар сизде. Сизде акысы бар деп атабыз. Акысы бар, үлүшү бар, акысы бар. Кандай? Сиз пайда жеткиришиңиз керек, зыян жеткирбешиңиз керек. Сиз көңүлүн көтөрүшүңүз керек, кыжалат кылбашыңыз керек, макташыңыз керек, жамандабашыңыз керек. Ошон үчүн айтылат, тууган, эгерде сиздин күчүңүз жетсе, жүрөгүңүз кең болсо, чындап эле сиз адам болсоңуз, анда пайда жеткирин. Эгерде дух жетпейби, зыян жеткирбей эле койгон. Пайда жеткиргенге такыр мынау жагыңыздан чыкпаса, болбодусо зыян жеткирбей эле койгон. Пайгамбарыбыз айтат, өзүң бирөөгө зыян бергенде колуңду тарткын, ушул да садаканы сооп аласың дейт. Башка бирөөгө зыян жеткирбей койсоң, эмнени алат экенсиң? Садаканы сооп алат экенсиң. Башка бирөөгө зыян жеткирбей койсоң, садаканын сооп алат экенсиң. Жөнөкөй эмес бул. Ошон туугандар, келиңиздер, бирок биз жогорку деңгээлде жүрөйүк. Жогорку деңгээл. Эми мындай да, мен бул кишиге пайда жеткирсем, будан мен пайда келеби келбейби? Bundan пайда күткөн болбойт. Пайда жеткирем, Алладан пайданы күтөйүн. Алладан пайданы күтөйүн. Биз көбүнчө каерде тирешип калабыз? Каерде көңүлүбүз чөгүп калат? Жакшылык кылып, жакшылык кайтпай калса? Сразу ошондо айтабыз, бул жакшылыкты билбеген, кадырын билбейт, буга жакшылык кылбай эле коюш керек. Бул адам эмес, бул тигиндей мындай. Биз жакшылык кылган, ошон үчүн кылган экенбиз да, Алла үчүн эмес. Мына иштин баары ошол жерде өлдү да.
Сооптун баардыгы ошол жерде жок болду. Ошон үчүн ниет оңдойлу деп атканыбыз ушул. Ниет оңдойлу. Кандай ниет оңдойлу? Мен жакшылык кылам, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Будан кайсын кайтпасын мага кызыктырбайт. Жакшылык кыла берейли. Алла Таала муну бизге кайтара берет. Биз күтпөгөн жерден бере берет. Эселетип бере берет. Бирок биз жакшылыктычы, биз жакшылыкты мындан күтпөйлү. Эч кандай. Бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ушул мага жакшылык кылсын, ушул мага жооп берсин, ушул мага ыраазычылыгын билдирсин, мени кадырласын деп жакшылык кылбаңыз. Эгерде кылсаңыз жакшылык, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана кылыңыз. Ошон үчүн туугандар, бирөөгө бир жакшы сөз айтсак дагы, өзүбүздүн ахиретибиз үчүн. Бир сом жардам берсек дагы, өзүбүздүн ахиретибиз үчүн. Бир жакшы амал кылсак дагы, өзүбүздүн ахиретибиз үчүн. Ошон үчүн дайыма ушул жерде күн сайын биз өзүбүздүн тарбиябызды айтайын. Мен бир сом сактасам, өзүмдүн ахиретим үчүн. Умрага канча сом сактадым? Өзүмдүн ахиретим үчүн. Мен канча жакшы сөз сүйлөдүм бүгүн? Өзүмдүн ахиретим үчүн. Бүгүн мен канча жакшы иштерди кылдым? Өзүмдүн ахиретим үчүн. Кимдин ахирети үчүн? Өзүмдүн ахиретим үчүн. Өзүмдүн ахиретим үчүн. Өзүмдүн таразам үчүн. Өзүмдүн кабырым үчүн. Будан жакшылык кайтабы, кайтпайбы? Мага кызыктырбайт. Сиз жакшылык эта рахмат айтып калса, адам экен, жакшы экен. Рахмат айтпадыбы? Мен будан рахмат күтпөйм мен будан. Будан мен жакшылык күтпөйм. Сахабалар ушундай дешкен. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Sahabalar Allah Taala'nın muhabbati üçün tamak jedireteler. Jetimlerge, kembagallarga, tutkundagilarga anан aytatilar. İnnema nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la shukura. Biz sizlerge tamak berip atkanыбыз Allah'ın razıçılığı üçün. Biz sizlerden rahmatlı dağı akısını da kutpayız eder. La nuridu minkum jazaa'a. Şu bergen jakşılыгыбыздын акысын берип койгула. Жок. Валя шукура, даже рахматын айтып койгула деген бизге кереги жок. Мына сахабалардын ихласы кандай? Булардын ниети кандай? Биз биринчи ошон үчүн ниетибизди оңдоп, кандай гана жакшы сөз сүйлөсөк, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, кандай гана бирөөгө жардам берсек, кыйынсыныш үчүн эмес, макташ үчүн эмес, бирөөдөн бири ушундай бир ыраазычылыгын алыш үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгын алыш үчүн. Мына ушул туугандардан бирибиз. Ошон үчүн айтып атам, биз бирөөгө пайдалуу болойлу, пайдабызды жеткирейли. Кандай экен пайдабызды жеткиргенде, биз тилибиз менен пайдабыз жетсин. Колубуз менен, илимибиз менен, тажрыйбабыз менен, акчабыз менен, кызматыбыз менен пайдалуу болуп. Мынакей мусулмандын чөйрөсү, мусулмандын жашоосу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай болуп кеткен турган. Ошон үчүн дайыма күн сайын эртең турганда биз ниет кылайык. Кандай? Мен бүгүн пайда жеткирем, зыян жеткирбейм. Мен бүгүн пайда жеткирем, айванга болсун, инсанга болсун, кимге гана болсун пайда жеткирем, зыян жеткирбейм. Мен бүгүн көңүлүн көтөрөм. Мен жалат кылбайм. Ошон үчүн айтып атам, алхамдулилlah, ушул эрежени атаңызга колдонуңуз, апаңызга колдонуңуз, аялыңызга колдонуңуз. Аялыңызга кандай? Аны жалат кылбаңыз. Көңүлүн көтөрүңүз. Мактоого келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтып аткан жөнөкөй эмес. Биз элден мактоону күтпөйлү. Мени мактап койсунчу дегендичи. Бул риякөрлүк болот. Риякөрлүктүн башы мактоону сүйүү деп айтат. Мактоону жакшы көрүү. Мактап койсун деп айткан ал экинчи. Башынан эле жүрөктөн эгерде ушу мени мактаса экен деген эңсеген болсоңуз, ушу риякөрлүктүн башы ушу. Фундамент ушу. Тамыры ушу. Ошон үчүн мен мактап койсун деп күтпөңүз. Ниетибиз Алла мактасын бизди. Аллага жаксын биздин амалыбыз. Биздин сөзүбүз Аллага жетсин. Алла субханаху ва таала ушу пенден сүйлөгөнү мен үчүн болду. Кылган иши мен үчүн болду. Ибадаты мен үчүн болду. Дуасы мен үчүн болду. Жакшылыгы мен үчүн болду. Алла субханаху ва таала айтсын. Аллага жагайын деп жашайын. Аллага жагайын деп сүйлөйүн. Аллага жагайын деп ибадат кылайын. Алла субханаху ва таала пендеге эмес, пендеге ким? Пендеге жакпайсың. Пендеге жакпайсың. Субханаллах хадисте келет. Бир амал бар, Алла разы болот, эл наразы болот. Коркпой кыла бериңиз ошо. Алла разы болгон амал. Эртеби кеч Алла ошо элди разы кылып коет. Бир амал болот, эл разы, Алла наразы.
Eltin көңілін қалтыра албай, ошо ишти кыласың, билип кой. Эртеби кеч элди сага каршы кылып, наразы кылып коет Алла. Ошон үчүн Алланын ыраазылыгын биз пешенебизде турсун. Биздин ниетибиз Алланын ыраазычылыгына жетүү. Алланын ыраазычылыгына жетүү. Бул эми мындай болуп калышы мүмкүн да. Кээде сиз Алланын ыраазычылыгы үчүн бир жакшы иш кылдыңыз, бирок арттан мактоо келип баланчанын баласы жакшы, баланчанын кызы жакшы иш кылды дегенчи. Бирок ал сиздин ниетиңизде жок эле. Күткөн дагы эмессиз, ниет кылган дагы эмессиз, каалаган дагы эмессиз. Ушундай болуп калса кандай болот деди пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз айтты: бул мусулмандык бул дүйнөдөгү эртерээк берилип калган береке деп. Бул зыяны жок деген сөз. Мусулманга берилип калган эртерээк белек бул дүйнөдө эле бунун зыяны жок экен да. Эгерде биз калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн кылып аткан болсок тугандар, андан кийин дагы эгерде аркабыздан бир алкыш, мактоо коштоп калса, бунун зыяны жок. Бирок башында эле биз адамдардын ушул ыраазычылыгын, ушул мактасын, ушул билсин, ушул көрсүн, ушулар уксун, ушулар даңазаласын, ушулар кадырласын дей турган болсок, анда өлдү. Баардык амалдар текке кетет. Бир дагы сооп болбойт. Дүйнөдө дагы пайдасы жок, ахиретте анын зыяны бар. Ошон үчүн тургандар, мынакей иншалла мусулмандын жашоосунда болгон акысы. Мынаны Мединадан алып кетейин. Ушуну үйгө алып барайын. Ушуну Кыргызстанга жаяйын. Бүткүл ааламга жаяйын. Тургандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Хойрун нас ма янфаун нас." Адамдардын эң жакшысы адамдардын пайдалуусу. Болду. Мен пайдалуу болуп жашайын деп жүрөктөн чечтим. Менин ниетим күн сайын ниет кылам. Мен адамдарга пайдам жетсин, зыяным жетпесин. Эгерде пайда жеткире албай калсам бирөөгө, анда кандай экен? Болду, мен зыян бербейин. Зыянымдан өзүмдү сактаганым, ушу дагы садаканы соогу. Ушуга дагы садаканы соогу. Мусулмандын көңүлүн көтөрүү жөнөкөй амал эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет: бир мусулман экинчи мусулманды зиярат кылса, Алла Тааланын тарабынан бир жарчы периште жасалат экен. Тибта ва табаввата минал джаннати манзилан. Тибта ва таба мамшака ва табаввата минал джаннати манзилан. Өтө жакшы иш кылдыңыз. Сиздин басып барганыңыз бизге жакты. Сизге бейиштен бир хан сарай салынды дейт. Даяр болду. Ушул жерде Мулаликар рахматуллахи жазган, риваят келтирген: "Фа иннал идхал сурур алал qalbil mu'min afzal min ibadati saqalayn." Bir musulmandын жүрөгүнө кубаныч тартуу, бир мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу. Жер жүзүндө канча инсан жин болсо, ошолордун ибадаттан жогору турат экен. Мусулмандын көңүлүн көтөрүү ушунчалык чоң экен. Ошон үчүн айтат, ыжалат кылып, тамашалап болсо мусулманды ыжалат кылбай коет. Кээде атайлап ыжалат кылган ал арам. Даже тамашалап болсун ыжалат кылбагыла дейт мусулман. Тамашалап. Карачы, бунун шаны канча жогору. Албетте, иншалла, мусулмандын артынан жакшы сөз сүйлөйлү, ушул биздин башыбызды бириктирет, жакшылык алып келет. Ошон үчүн ниет боюнча келип аттык эле. Эми ниет деген бул арабча сөз өзүчө. Ниет. Башка сөздөрдө деле ниет, кыргызчада ниет деп калган. Ниет нава деген сөздөн чыгат экен да, нава деген сөөктү айтат. Курманы жедиңиз, ичиндеги сөөктү көрдүңүзбү? Ушунун аты нава. Адамдын ичиндеги нерсени ушунун ниет деп коет. Ушу сөздөн чыгат. Bunun iki manisi var. Niyetin iki manisi var. Alımlarımız ikiye bölünür. Birincisi, farzdı. Farzda başka farzdan ajratу. Cana, adatlı, ibadattan ajratу. Ajratunun işi niyet kılat da. Az peşin okuysun mu ya asıl okuysun. Şunu ajratkan, niyet ajratkan da. İkincisi, cönelerle gusuldan niyet kılayın, cunayında otası bu diye ısıp kettiğiniz ele bir uzatış üçün mü? Bunu adat da koyar. Çünkü bizden adattan qaysı жақшы adat olsa niyet kılıp ibadat koyup görüşkedik. Adattağıday namaz okuyvermeymiz. İbadatтай namaz okuyuş. Onun için inşallah bu niyetin birinci ayrılması uşunday. Farzdı farzdan ajratılır. İkincisi Allah'ın razıçılığı için. Көп alımlar uşun derler aytkan. Qayça niyette Allah Taala'nın razıçılığı için bunu uşuğa gana savap berilet деп atamiz. Allah'ın razıçılığı için жақшы işti kılsanız savap berilet. Allah'ın razıçılığı için жаман işti taşlasanız da savap berilet. Ertemene niyet kılınız, men bugün günah kılmayın de, uşuğa savap alасыз.
Бүгін мен алдабайым деп ниет қылдыңыз, сауап аласыз. Бүгін мен ушақтабайым деп ниет қылдыңыз, сауап аласыз. Бүгін мен біреуге жаман ойламайын деп ниет қылдыңыз. Текеберленбейін, көр албастық қылмайын деп ниет қылдыңыз. Арамға жақындабайын, арамға баспайын деп ниет қылдыңыз. Ушыға сауап аласыз. Біздің динімізде арамды таштоо улуу ибадат. Жөнөкөй ибадат емес, ибадаттың ең мықтысы, ибадаттың ең жогоркусу. Иттақил махарим, такун а'бадан нас. Пайғамбарымыз айтқан, арам нәрселерден сақтанғыла, ең мықты ибадат қой сіз боласыз. Улуу ибадат жазды. Намазда дағы, бұл дағы ибадат. Ораза тұтқан ибадат, зикір çalған ибадат, садақа берген ибадат, дуа қылған ибадат. Бирок бұлардан жогорку ибадат ушақты таштоо, текеберди таштоо, көр албасты таштоо, арамдын бардығын таштоо, бұдан жогорку ибадат. Варда бима қасамалла, такун агнан нас. Пайғамбарымыз айтады, Алла бөліп бергенге разы бол, адамдардың ең байы сен боласың. Алла қанша өмір берсе, ушыға разы болыңыз. Ең бай сізсіз. Алла қанша денсаулық берсе, ушыға разы болыңыз. Ең бай сізсіз. Алла қанша сізге байлық берсе, ушыға разы болыңыз. Қанша ырысқы берсе, ушыға разы болыңыз. Қанша денсаулық берсе, ушыға разы болыңыз. Қанша перзент берсе, ушыға разы болыңыз. Қанша иzzet, Алла Тағала қанша бөліп берсе, разы болыңыз. Адам ең бай сіз болыңыз. Варда бима қасамалла, такун агнан нас. Алла бөліп бергенде, Алла себептегенде тұрғанда, қандай Алла Тағала өмірді бөліп береді, ошондай ырысқыны да бөліп береді. Ошондай адеп ақлақты да бөліп береді. Риваяттарда келеді, бұны барлығын Алла бөліштіріп береді деген. Кімге қанша өмір, кімге қанша Алла Субханала Тағала ырысқы, кімге Алла Субханала Тағала қанша құлық мүнөз, бұл Алла бөліп береді деген. Көр албастық деген сөз бар ма? Бұл Алланы бөліп бергенде қарсы шығу деген сөз. Алла Тағала біреуге ушуну бөліп беріп жатса, бұл өте жаман сөз тұрғанда. Алланы бөліштіргенде сіз қарсы шыққан кимсіз? Біз өзіміз нәпсімізге айтышымыз керек екен. Ей, мақсат, не үшін көр албастық қыласың? Алла бөліп берді, аны сен берген жоқсың ба? Деп әркім өзіне айтыш керек екен. Сен көр албастық қылма. Аны Алла Тағала бөліп берген, ошончоны берген. Сен кеңгелешкенге ақың жоқ. Сен көр албастық қылғанға ақың жоқ. Сен Алла берген аны, сен берген жоқсың. Ошон үчүн көр албастық Аллага каршы чыгуу керек. Алланы бөлүп бергенде каршы чыгуу дейт. Көр албастық ушуну жаман оору керек. Ушуну дуа кылайын, Алла Таала баарыбызды көр албастыктан сактасын. Бул жаман оору. Тапкан сооптордун баардыгын күйгүзө турган, кыра турган, өчүрө турган, жок кыла турган пайгамбарыбыз айткан. Көр албастык адамдын чайын ыстырган. Ошондой соопторду калып. Отунду отунду жегендей көр албастык соопторду жейт дейт. Ошон үчүн турганда мына жерден биз иншалла биз сактанайын. Бул нерседен биз сактанайын. Айтып атканыбыздай, ниеттин экинчи мааниси кандай болот? Бул ниеттин мааниси ушул, биз Алла Тааладан ыраазычылык үчүн. Хадисте келет: "Иннака лан тунфиқа нафақатан табтаги биха вajhallah illa usibta alayha hatta luqma taj'alaha fi fiyya imra'atik." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Пайғамбарымыз айтты, Саад ибн Аби Ваққас деген сахабаға айтты: "Ей Саад, сен де егерде bir сом сақтасаң, ошо bir сомдан ниетің Алланың разышылығы үшін болса, бұға сөзсіз сауап табасың дейді. Bir сом сақтадыңыз. Сауапты мындайда мен сіздерге айтып берейін. Бечераға деле емес, аялыңызға деле емес, өзіңізге сақтасаңыз да ниет қылсаң ошоға сауап береді. Сіз алға тамақ жейін алдасыз. 10 риалға, 15 риалға, 20 риалға тамақ жейін алдасыз, су жейін алдасыз. Ниет қылып қойыңыз Алланың разышылығы үшін де. Өтті, сізге ошо жегеніңізге сауап беріледі. О сақтаға тояды, сауапты да аласыз. Ниет қылмасаңыз алмайсыз. Ниет қылсаңыз аласыз. Бұл өзіңізге сақтағанға, әлемі бечараларға, көзі шашырағандарға сақтағанды сауабын айтыңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Bir сом сақтаса, Алланың жолындағы кембағалға, құлды азат қылғанға, үй бүлесінде қайсынысы сауабы көп? Үй бүлесіне сақтаған сауабы көп. Ушунун баарынан бардыгы сауаптуу, бирок үй бүлесине сактаган сауабы бар. Саад ибн Аби Ваққас пайгамбарыбыз айтат: "Дагы сен де bir лукма, bir сындырым нанды аялыңдын оозуна салсаң, ушуга Алладан сауап бөлүп салсаң сауап берет Алла." Мына айтып атат.
Hatta luqmata ja'alaha fi fiyya imra'at. Bir su vergende soğarsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve hadis aytgan, su bar yerde bir adamga su berүү, su bar yerde su berүү, bir kul azatılgan soğuna. Su жоқ жерде su берүү, өлгөн адамды тирилткендей соғат. Соғат деди болсо биздин кол алдыбызда ниет кылып эле, ала бере турган нерсе экен да. Мынакей окутка бардык бүгүн. Я, тияк барды, соғып туруп, суу атакка түштүбү? Караңызчы, канча соғат. Бизден соғып алайын. Колубуздан келишинче алхамдулилла ошо курмаларды бияка көтөрүп жүрүшөт, берип коюп. Биз алхамдулилла соғып алайын. Ушулардын баардыгы соғып. Зубайт ибн Риями рахматуллахи алейхи айтат: "Инни ла ухиббу ан такуна ли ниятун фи кулли шей, хатта фи таам ва шараб." Мен жакшы көрөм дейт. Ар бир нерсемде ниет кылганды жакшы көрөм. Жада калса жегенде, ичкенде дагы ушуну ниет кылып. Аллахтын разы үчүн учурда ичиңиз, Аллахтын разы үчүн тамак жейиңиз, ар бир нерсе савап берилет. Инви фи кулли шейин хатта хуружа ила ал-кунасати. Субханаллах. Мындай деп айткан экен. Даже мусор таштап келейин деп атсаңыз дагы ниет кылыңыз дейт, чыгып аткандачы. Ушуга да Алла Таала савап берет. Ушу тазалап атканыңыз үчүн. Ар бирине. Суфьян Саури рахматуллахи алейхи айтат: "Ма алажту шей'ан ашадда алейя мин нияти ли'аннаха татaqallabu алейя." Охо, мына сөзүм. Эң кыйын оңдогондо ниет экен да. Намазды оңой оңдоп аласыз. Даратты оңой оңдоп аласыз. Kur'an okuğanda oңой эле үйрөнүп аласыз. Бардык нерсени оңой эле оңдоп аласыз. Бирок ниетти оңдош кыйын экен да. Айтат Суфьян Саури рахматуллахи алейхи айтат: "Не дейт? Ниеттен да кыйыныраак нерсени көрбөдүм оңдоодо." Менет кылбадым, ниеттен да катуураак нерсе дейт. Эң көп менет кылганым ниетти оңдогонго менет кылдым дейт да. Эң көп Суфьян Саури рахматуллахи алейхи. Мен эң көп менет кылганым оңдоодо, ниетке менет кылдым дейт. Анткени Яхья ибн Аби Касир рахматуллахи алейхи айтканда: "Таалламу нiyya fa innaha ablaghu min al-amal." Ниет кылууну үйрөнгүлө. Ниет кылганды үйрөнгүлө. Анткени бул амалдан жогору турат дейт. Амалдан жогору турат бул. Амалдан дагы маанилүү турат бул. Амалдан дагы ушундай зарыл турат. Эмне? Ниет. Ошон үчүн ниет кылганды үйрөнгүлө. Суфьян Саури рахматуллахи алейхи айтат: "Оңдогондо ниеттен да катуураак жашоодо эч нерсени таппадым." Эң көп менетим ниетти оңдогонго кетти дейт. Эң көп себеп дегенде айтат: "Ли'анна татaqallabu алейя." Бул мындай экен да. Ниет тез бузула берет экен да. Адамдын ниети тез өзгөрө берет. Татaqallabu алейя тез өзгөрүп турат экен да. Намаз баштаганда ниет жакшы, бүткөнгө чейин бузулуп калып коет. Түшүнөсүзбү? Намазды баштаганда жакшы ниет менен баштап, бүткөнгө чейин бузулуп калат. Алымдар айтышат: "Ниеттен бузулган тезирээк нерсе жок дүйнөдө. Салаттын кеч бузулат экен. Пияздын кеч бузулат экен. Баардык нерсе кеч бузулат. Эң тез бузулган ниет экен. Шайтандын эң көп кол салуусу ниетке салат экен. Шайтандын эң көп кол салуусу адамдын кол салуу. Каерне? Ниетине. Ниетин бузуп коет экен дагы эми бечи сала бер дейт. Болду. Ниетин бузуп коет экен дагы эми жихад кыла бер. Ниетин бузуп коет экен дагы мына өмүр бою Кур'ан окуй бер. Ниетин бузуп коет экен дагы эми ачылып Кур'ан кыла бер деп коет. Ниети бузулду. Кет бир да соғып жүр. Шайтан мынандай кылат экен. Адамдын ниетине кол салат экен. Ошон үчүн мынакей бул ниет диндик бир. Ошон үчүн намазда ниет кылбасаңыз, намаз болбой калды. Орозодо ниет кылбасаңыз, орозо болбой калды. Намаз жөнүндө упражнениеңиз болуп калат. Орозоңуз жөнүндө ачка болуп калат. Эч кандай сабап жок. Ажылыгыңыз бекер болуп калат, акчаңыз бекер болуп калат. Ошон үчүн баарыбызда эң биринчи ниетибизди оңдойлу. Бири-бирибизди ниетибизди оңдогонго абак берели. Бири-бирибизди эстетип турайлы. Алла Кур'анда айтат: "Вадаккир фа инна зикра танфа'ул му'минин." Момундарга эстетип тургула. Эстетүү иманы бар кишиге сөз пайдасы жетет. Сөз пайдасы тиет. Эстетүү жакшы экен. Сиз адына карап туруп паспортуңузду унутуп кетип атасыз. Ала кетиңиз паспортуңуз. Жакшы да. Туурабы?
Ақшасын ұмытып кетіп жатады. Естетіп қоя бердің, ештеңе болмайды. Соған біз иманды ұмытып бере кетіп жатамыз. Ақиретті ұмытып бере жашап кетіп жатамыз. Естетіп қойған адамды жаман көрмей, пешенесінен өрмей. Рахма десең, мен ғой бұл дүниедегі кішкене үшін паспорт қанша проблема не? Түбөлікті ақиретті ұмытып жашап кетіп жатсам, сен маған естетіп жатасың деп. Жақсы емес пе? Алланы естеткен қандай чоң нәрсе? Ақиретті естеткен қандай чоң нәрсе? Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбызга буйрук берди. Вадаккир фа инна зикра танфа'ул муминин. Естеткин, анткени эстетүү имандууларга сөзсүз пайдасы бар. Иманы бар кишиге сөзсүз пайдасы бар. Ошон үчүн иншалла мына кемие. Андан кийин Ибн Мубарак деген болгон. Бул Абу Ханифанын шакирти. Имам Бухари рахматуллахи алейхи устазы Абдулла ибн Мубарак айтат: "Рубба амалин сагирин ту'аддимуху нiyya ва рубба амалин кабирин тусаггируhu niyya." Кейбір кішінекей амалдычы ниет өте чоң болу керек екен. Кішінекей амал өте чоң. Ниет чоң амалды ниет кішінекей қойып деп қараңыз. Ниет қыла дегенде чоң кішінекейдің барды ниет жасайды дегенде барды. Ошон үчүн туғандар бизге де кішінекей амал бұрын ниетіңіз тура ошоға улуу сауап аласыз. Ошон үчүн бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Фузайл рахматуллахи алейхи айтат: Курандағы "Лиябулуакум айюкум ахсану амала" деген аят келет. Табарак сүресинде Алла Таала айтат: Алланы таныгыла, ey туғандар, Алланы таныгыла. Аллази халакал маут, өлүмдү жараткан. Вал хаят, жашоону жараткан. Өлүм менен жашоону жараткан Алланы таныгыла жаратуучуну. Эмне үчүн жараткан? Лиябулуакум. Силерди сынаш үчүн. Эмнеден сынайт? Айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер чырайлуу амал кыласыңар? Силердин Allah subhanahu wa ta'ala ayyukum ahsanu siyaban, ayyukum ahsanu sayyarata. Aytкен жоқ. Силердин кимиңер эң қооз үй саласыңар, эң қооз кийим кийесиңер, эң қооз таамдуу тамак жейсиңер. Жоқ. Ахсану амал. Амалыңар эң жакшы. Ушул жердеги ахсану амала деген ахласаху ва асвабаху. Мынаны угуп алыңыз. Алла Таала бизди жаратыптыр, жакшы амал кылыш үчүн деп атат. Bizi sınaş için. Giminger жақшы амал кыласыңар деген, гимиңер тура амал кыласыңар. Жана гимиңер ихластуу амал кыласыңар. Эки нерсе айтат. Тура качан болот? Качан пайгамбардын сүннөтүнө дал келсе. Экинчи, ихлас качан Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Любой амал Алланын алдында кабыл болуш үчүн эки шарт бар. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө айтканына дал келсин, экинчиси калыс Алла үчүн болсун. Пайгамбарыбыздын айтканындай кылдыңыз, бирок Алланын ыраазычылыгы үчүн болбой калды, кабыл эмес. Алланын ыраазычылыгы үчүн кылып атасыз, бирок пайгамбарыбыздын жолуна туш келбей калды, кабыл эмес. Демек, Алла субханаху ва таала амалды кабыл кылганга эки шарт койгон. Болду. Пайгамбарды мен жибердим, үлгү кылып, артынан элчиге. Пайгамбарыбыз айтты: "Саллу кама раайтумуни усалли." Силер мен кандай намаз окуп жатканымды көрсөңөр, кудум ошондой окуп алат. Пайгамбарыбыз бардыгын көрсөттү. Худу анни манасикакум. Силер ажылыктын жол жоболорун менен алып алыңар деп. Пайгамбарыбыз адамзатка жашоо үйрөтүш үчүн келген. Ибадатты үйрөтүш үчүн, кул мүнөздү үйрөтүш үчүн, ишеним якинди үйрөтүш үчүн, Аллага таваккул кылганды үйрөтүш үчүн, Алланы сүйгөндү, Алладан коркконду үйрөтүш үчүн келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таза мамилени, таза жашоону үйрөтүш үчүн келген. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын 24 жашоосу биздин алдыбызда. Biz qanday qilib amal tarata alasызбы? Пайгамбардын жолуна таратабыз. Тамак ичесизби? Пайгамбардын жолуна тамак ичесиз. Жатасызбы? Пайгамбардын жолунда жатыңыз. Турасызбы? Ажаткана киргенде, чыкканда, уктаганда, турганда, басканда, жүргөндө, отурганда, турганда, кайгыда да, курсанчылыкта да, акча тапканда да, сарптаганда да. Hidayatка толтурулган жашоосу биздин алдыбызда. Allah aytat: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Sizlerge Peygamber Muhammed Aleyhisselam'da en çıraylı örnek var. En çıraylı ülgü var. Ey adam zatı, Peygamber'i qarap tüzden görüyor. Peygamber'i qarap yaşa kılır. Peygamber'in arkasından elçi gider. Peygamber'e okşoş kılar. Erkekler, ayallar, baylar, kembağallar, yaşlar, karayanlar, Araplar, Arap emesler. Peygamber'i qarar. Beyler, Peygamber'i qarar. Kullar Peygamber'di qarab. Sizlerge bunaki çınığı, tolluk adam, borduk жағынан gelişken, en tuğra joldaman alıp kelgen.
Ең тура жолдан алып келген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошону карап туруп мынакей түздөгүлөр деп атат. Ошон үчүн биздин бир да амалыбыз пайгамбарыбыздын эгер сүннөтүнө ылайык келбей калса кабыл болбойт. Ушул жерде мындай учурдан пайдаланып айтып калайын. Туугандар, оң кол менен тамак жейт. Кафелерде отуруп тамак жеп атабыз, узактан чырпай карап атабыз. Кудайым отуруп көрсөтпөй эле койсо болмок, сол кол менен жеп кое берет десе, карабаңыз. Чай баягы лампаны деле түп сол кол менен. Жок болбойт. Пайгамбарыбыз айткан оң кол менен жеп. Бисмилlah айткан, алдыңдан же, оң кол менен же. Ага чейин колду жүйткенбиз, оз чайкайт экенбиз, тамак бүткөндөн кийин колду жүйткенбиз, оз чайкайт экенбиз. Бул адеп экен. Оң кол менен, сол кол менен пайгамбар шайтан жейт dedi. Бисмиллахсыз шайтан кошулуп жейт dedi. Бир пайгамбарыбыздын жөнөкөй эле бир эле кичине эле тамактын ичинде күн сайын тамак жеп аткан. Канча деген сүннөт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туугандар мынакей сүннөт. Ниет кандай болду? Хузайл рахматуллахи алейхи айтат. Алла Таала лиябулувакум айюкум ахсану амала. Силерди сынаш үчүн, силердин кимдер эң чырайлуу амал кыласа? Эң чырайлуу амал кайсы экен? Эки нерсе деди. Ахласаху ва асфагаху. Ошол амал калыс Алла үчүн болсун, жана туура болсун. Эми айтат. Иннал амал иза кана халисан ва лам якун савабан лам юқбал. Эгерде амал калыс Алла үчүн болуп, бирок туура эмес болуп калса, ал кабыл болбойт. Ва иза кана савабан, эгерде туура болсо, ва лам якун халисан, калыс Алла үчүн болбой калса, лам юқбал, бунда кабыл болбойт. Hatta yakuna halisan ve savaban. Halis Allah üçün olsun, canı tuğra olsun. Vel halis izâ kana lillah. Halis kaçan olur, kaçan Allah üçün olsun. Ve savab izâ kana ala sünnet. Kaçan savab tuğra olur, kaçan sünnetine layık olsun. Demek bayağı Aysa aytatan sözündü. Kıskası, uşuğa jiyintiga geldik. Adam biz, siz, men, kanday gana amal kılbaylı, iki nerse söz koş gerek. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın görsetkön jolunda boş gerek, sünnetinde boş gerek. Ekintisi kalыс Allah'ın razıçılığı için var. Oşunda gana kabul olar. Oşunda gana kabul olar. Abu Musa Ash'ari radıyallahu anh aytadi. Bir çöldük kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip aytdı. Ya Allah'ın elçisi. Bir kişi olca için soruşat. Bir kişi atın çıkarış için soruşat. Bir kişi al özünün martabasını görüş için soruşat. Kimisi Allah'ın yoluna dediler. Peygamberimiz aytdı. Man qatala li takunu kalimatullah ulya ve huve fi sabilillah. Kim Allah'ın sözü büyük oluş için güreşse, buna uşul Allah Teala'nın yolunda. Bu degenim bunday turanda, Yaratgan Allah subhanahu wa ta'ala niyetke jaraşa muamele kılat. Kıyamet günü en birinci dozoktu ısıtıp kaynatıp 3 tür kişiler. Şehit, bay, bereşen, üçüncüsü ağlı. Uşul üçünü çakırat kendileri. Ayet Allah subhanahu wa ta'ala suraytken, şehitken. Ben sana oşunda nimetlerdi verdim, batırlıktı, ercülöklüktü verdim. Sen ne kıldın dese, bu ayet etken. Ya Allah, ben senin razıçılık için soğuştum. Senin razıçılık için can verdim. Yaratgan Allah Teala'dan cevap bulup, жалған aytasın. El maktasın. El batır desin dep sen canını verdin. El maktadı, batır dedi, aykelini koyup koydu. Bardığın kıldı. Sen alkışlı tiyaktan tuğanlarını aldın. Senin niyetin şu el maktasın. Oşun için bugün deyken, anı dozu, yüzün ıldığı karat, cerine çek. Putuna südüre tozak unutmadı. İkincisi bereşen aytadı. Ey bereşen, Allah Teala nimetler mesel etti. Ben sana kança жақшылықтар verdim. Elge okşatıp, başka adamlar okşatıp kem bağılgan jokun. Baylıkты verdim, tөгüp verdim sen. Şu baylıktan ne kılın dese, ya Allah, senin razıçılığını tapkan yerdin, bardığında saptadın deyken. Allah Teala'dan cevap verediken, жалған aytasın. El seni bereşen desin, cömert desin de. Sen oşun için saptanasın. Al attı aldın. Adamlar aytıştı. Oo, mınanday cömert, mınanday mart, mınanday bereşen de aytты. Sen oşolordun maksatı üçün kılgansın dep. Bunu da dozokka südürüp apal, ırdat egen. Üçüncüsü bir ağlın kaydan egen. Senin Allah Teala, ben sana ilim verdim, karılıktı verdim. Ne kılın dese, ömür boyu savak verdim, ömür boyu dindi öğrettim, ömür boyu uşlarından uşunday kıldın dedi. Aytadi, sen Allah'ın razıçılığı üçün kılgan yoksun. El karı, ağlın, maktasın dep, oşunday dep kılgansın. Al oşu alkışta aldın, maktonu aldın. Uşunu da putuna südürüp alıp barıp dozokka ırdat. Andan ki başkalarına başladı.
Emne üçün mına uç üçönen başlap? Bul dindin üç öte ulu amallar. Ömürün ilimge, Kur'an karnaga öte çoğun amal. Bayrakты taap turup sarptaga mıdak çoğun amal. Özünün canın bergenden öte çoğun amal. Uşunday ulu dindin amalların niyeti menen buzganlık üçün dozokta orun alады. Şunça Allah subhanahu wa ta'ala barımızı saklasın. Abu Hurayra radıyallahu anh aytar: "Men ta'allama ilmen mimma yubtaga bihi vecihullah la yeta'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yecid 'arfal cennet yevmel kıyamah." Kimden kim ilim alsa Allah'ın razıçılığı üçünçe biro oşonun maksatı ilim, Allah'ın razıçılığı üçün ala turgan ilimdi değil. Dünyadaki bir bolor olan akça üçün algan bolsun. Dünyanın akçası buyum üçün algan bolsun. 5-ti 7-ti tabay. 5-ti 7-ti tabay kıyamet günü. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhi Kâb ibn Malik denen sahabadan "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yücariye bihil ulema ay yasrifa bihi vucuhan nas iley adkhalahullahu nar." İmam Tirmizi rivayet ettiler. Kim ilim alsa de akılsızlar beni talaşış üçün, alımlar beni tartışış üçün, adamların yüzlerini özüne karatış üçün Allah'ını dozağa salat deyip. Allah'ını dozağa salat. Şu üçün tuğanlar riyakörlükten Allah subhanahu wa ta'ala saklasın. Yemi biz karaydı. Bizden amalımız kalıs Allah üçün mü, ce başka üçün mü? Ce kalıs Allah üçün mü, ce Allah plus başka üçün mü? Buna çatar, uçlu yerden bolat tuğanlar. Başka üçün de ağılmaydı. İkincisi, Allah'a cana adamga dep dağılmaydı. Kalıs Allah üçün kılay. Buna ki bize savabımızın kulasası, cihintini akırtısı. Şu tuğanlar bir cakşı amal kılsa Allah'dan başkanı niyet kılay. İkincisi, Allah'ın adamlarla koşadağı niyet kılay. Kalıs, doktorumuz. Başka da bir. Kıyamet günü Allah Teala car salat ki. Kim üçün amal kılsa oşadan almasın soğuğun deyip. Kim üçün amal kılması bu dünyada oşadan almasın deyip. Kim belet bizge? Allah Teala aytat, men şeriklerden beniyazmın deyip. Bezarımın deyip. Men kacetim yok deyip şerik teşkil. 99'un Allah üçün kılıp birinin başka adam üçün koysanız Allah aytat, men şerik teşkil jakşı görmeyim. Kalıs men üçün kılganına oşadan soğuğun deyip. Başka olsa şu başkadan almasın. Şunun için inşallah varızlı. Allah Teala niyetlerimiz onda olsun. Allah subhanahu wa ta'ala aytat bana: "Ana agna şuraka ani şirk men amile amelen aşaraka fihi ma'ya gayri taraktuhu ve şerikahu." Men şirkten hacetim yok Allah. Kim amal kılsa, oşa amalda menen başkanı bir şerik kılsa, men anı dağı şerikimden taşlap salam. Allah. Şunun için inşallah bir oroza olsun, acılık olsun, namaz olsun, ilim tarqatı olsun, Kur'an oku, zikir kıluu olsun, akça sarptoo, kayrımdılık olsun. Şunun bardığında niyetimiz tüz olsun duraydı. Gayra жаңылап duraydı. Niyetli жаңылағанға muhtaçpız. Niyetli жаңылап durmasak bolu var. Aytar, Sahil ibn Abdullah rahmetullahi aleyhi sözü. "Leysa ala nefs şeyin aşakka minel ihlas." لأنه ليس له فيه نصيب deyip. Nafsiga şey, ihlastan da maşakkatlı nerse yok. Nafsiga. İhlastan da maşakkatlı, kıyın nerse yok nafsiga. Ne için? Aynı aytar. لأنه ليس لها فيه نصيب. Nafside ihlastan yürüyüşü yok deyip. Bu degen bunday sözler. Adamda nafsi var var. İnnen nafse la amaratun bisu. Daima camanlığa buyurup durakta. Nafsi de ki ihlasta vapşe yürüyüş yok. Eştekesi yok kendinden. O şey için nafsiga en ağır gelgen, en maşakkatlı kıyın gelgen bu ihlas bolu degen. Nafsiga en ağır gelgen ihlas. Yusuf ibn Hüseyin Razi rahmetullahi aleyh "A'azzu şeyin fi dunya al-ihlas." Dünyadaki en izzatlı nerse, sami avtoritetli nerse ihlas eken. Dünyadaki en izzatlı avtoritetli bu ihlas eken dualar. İbn Uyeyne rahmetullahi aleyh aytar: "Kana min duayim Mutarrif ibn Abdullah, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ileyk minhu, summa udtu fihi, ve astaghfiruka mimma cealtuhu laka ala nefsi, summa lam ufi laka bihi, ve astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi vechhak, فخانت قلبي منه
Ma qad alimta deydi. Allahu akbar. Ona duanı qarаңыз, ne деген dua. Anандай деген dua qılış ekende Mutarrif İbni Abdillah деген. Ya Allah, men senin geçirim surayım. Emneden? Mimma tubtu ileyhi minhum. Sana tövbe kılgan dersenden, keyin kayrak kaytып algan dersen, uşundan geçirim surayım. Tövbe kıldım dep, gayra da oşo günöne kaytalap algandan uşundan geçirim surayım. Bir. İkincisi, men senin geçirim surayım. Ya Allah, men sen üçün kılam dep, gayra o adamın üstüne çıkabay alganim üçün geçirim surayım. Üçüncüsü, ya Allah, men senin geçirim surayım. Men senin razıçılığın üçün niyet kıldım. Biroq жүрөгүмө нәпсі барлашып кетип, туура эмес кылып алганыма кечирим сурайм. Ошончо туугандар, жараткан Алла субханаху ва тааладан биз дайыма кечирим сурап турайлы. Алладан ниетибизди оңдогонун сурап турайлы. Ниетти Алла оңдойт. Алла жардам бербесе бизге кыйын. Алла жардам берсе оңой. Алла кайсы кимге жардам берсе ал оңой деп. Ошончо Алла субханаху ва тааладан калбайлы, Алла тааладан сурайлы. Ya Allah, niyetindi ölgөнгө чейин калыс өзүң үчүн кыл депчи. Канча бузулбасын, сен билесиң. Менин ниетим жалдараганым, сураганым ушул. Ya Allah, эртеге кыямат күнү башка бирөдөн алдап мени жумшаба. Эртеге кыямат күнү ya Allah мени шерменде кылба. Сен тиги үчүн кылсың, бул үчүн кылсың деп. Ya Allah, сенин разычылыгыңды издейм. Сенин разычылыгың үчүн ята ниет кыл. Ошончо иншалла ниетти чаңыртып турайлы, оңдоп турайлы, бекемдеп турайлы. Ар бир амалдан алдын ниетти алып турайлы. Жақсы işin da niyet kılaylı, jaman işini taşlayına da niyet kılaylı. Niyet var mı inşallah? Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılsın. Barımızga inşallah çın ihlaslılık versin. İhlaslılık uşu turganda. Kalız Allah Ta'ala'nın maktosun bütöylü, Allah Ta'ala'nın razıçılığına alayın. Allah Ta'ala'nın barımızda kabul kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Allahumma gfir lana ve lil mu'minina vel mu'minat. والمسلمين والمسلمات اللهم اهدنا الناس جميعا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين жараткан Алла баарыбыз өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Жоктон бар кылган өзүңсүң, өмүр берип аткан өзүңсүң, акыл берген өзүңсүң, ырыскы берген өзүңсүң. Жакшылыктардын эшигин ачкын, хидаяттардын эшигин ачкын. Ya Allah, эки дүйнөнүн бактылыктардын эшигин ачкын. Жараткан Алла шерменде кылбагын. Allah'ım özünüzü ya Allah terbiye kılın. Afiyet, amanlık menen terbiye kılın. Jüröktörüzü bardık kirlikten tazalayın. Ya Allah, jüröktörüzü münafıklıktan tazala. Tillerimizi жалган söylөгөндөн tazala. Amallarımızı riyakörlükten tazala. Gözlerimizi kıyanattan tazala. Жараткан Allah, Kur'an, hadistin nuru menen jüröktörüzü kabırlarımızı nurlanın. Allah'ım özüne jakın kılın, uzak kılbagın. Allah'ım yüzlerinde cel karatbağın. Жараткан Allah imandan ajratbağın. Allah'ım süykündü pendelerin katarına koşkun. İbadatlarımızın kemçiliklerin joyup özün kabul kılın. Yüzlerimize çakbağın. Жараткан Allah barımızı namazkan kılın. Barımızı bereşen kılın. Barımızı jönököy kılın. Barımızı uyattığı kılın. İmandığı yaşar verin. Rayındığı yaşar verin. Ya Allah. Birimizge faydalı yaşar verin. Allah'ım bütün alamdaki insanlara hidayet, iman vergin. Müslümanlara takvalık, intimak vergin. Alamdaki ya Allah Müslümanların bağır başın bir kılgın. Üstündüğü kılgın. İslam'a güç kuvvet vergin. Жараткан Allah, bu İslam'a güç kuvvet vergin. Allah'ım bağırıza faydalı bilim vergin. Bağırıza faydalı bilim vergin. Dünyada da ahirette faydası diye durgan bilim vergin. Faydasız bilimden saktağın. Жараткан Allah kabul olmayan duadan saktağın. Ya Allah toyup olan nefsiden saktağın. Жараткан Allah toyup olan nefsiden saktağın. Ya Rabbul Alamin, ya Allah, dünya ahiretin bardık çamanlıklarından saktağın. İmansız ölgönden, tövbasız ölgönden, ya Allah kabır nazavından, kurcaladan, kıyamet günü şerrin geçirgenen, dozoktan oturan saktağın. Жараткан Allah, barımız özün razı kılgın, barımızdan razı olgun. Ya Allah senin jakşı kavalarda sorayız, jakşı amallarda sorayız, jakşı münözlerde sorayız. Ya Allah jakşı münözle sen gana joldama veresin. Senden başka hiç kim joldama veren almay. Jaman münözlü bizden getirgin. Jaman kıyal joluklarını getirgin. Жараткан Allah, Kur'an hadis nuru menen barımızdan Allah. Bütün alamga ya Allah üstünde olun. Ya Allah şu umraçılarımızın bardığın, ziyaratçılarının ziyaratlarınızı kabul kılın. Mal dünyalarında, can dünyalarında bereke verin. Büyük bala çakalarına bereke verin. Bardık dilek dualarını özün kabul kılın. Ya Rabbul Alamin, bardık ziyaratlarımızda özün razıçılık üçün kılatlarımızı özün kabul kılın. Bunu turgan umrağımızı jengil kılın ya Rabbul Alamin.
Bütün alandan gelgen umraşılarının barlıq umralarını kabul kılgın. Bardığın tasalagın, bardığın günölerden tasalagın. Darajaların büyük kılgın. Ya Allah imanlı kılgın. Barımızda batıl bereşen kılgın. Allah'ım dualarınızı bana kabul kılgın. Ramazan ayına esen aman jettirgin. Ya Allah den solukta akıl esti. İman, tevfik menen, ihlas menen jettirgin ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer rahimin.